És la setena trobada de rugbi infantil. Ciutat de Tarragona va plegar els millors conjunts de tot Catalunya i la base, el conjunt organitzador, evidentment, el nostre, el Club Rugbi Tarragona. Ja veieu, aquí el toc de botzina per donar-li l'arrencada a la jornada i el més important, més de 1.500 persones hi van participar. La base del Rugbi Tarragona segueix funcionant. Recordar que fa uns dies l'Alaví va acabar campió de la segona catalana de rugbi, Carles. I mira, aquí els nanos, la gent, la base, els importants, vas estar amb els protagonistes. Escoltem el president del Club Rugbi Tarragona, el Carlos Pérez. Han venido todas las escuelas de club de Cataluña. Este año nos han fallado los de Valencia. La crisis está haciendo mella en todas las capas de la sociedad, pero bueno, estamos satisfechos porque hemos conseguido que vengan al menos todos los de casa. Trabajamos para ello. Uno de los principios del club es la difusión del rugby y la promoción en las comarcas de Tarragona y este es uno de los ejes principales de esta política. Estamos muy satisfechos con ella y cada año pues intentamos mejorarla porque creemos que es un pilar básico de nuestro club. Doncs vinga, els seguirem recolzant a la gent del Rugbi Tarragona que estan fent una feina molt important al primer equip, però també sobretot amb la base. Hem de marxar.